Spojio sam električnu šemu sa dva otpornika vezana na red u simulatoru LT-Spice i sada ćemo simulacijom da provjerimo naš proračun, odnosno da dobijemo vrijednost struje I koja teče kroz ovo električno kolo. Simulacija je .op i pokretanjem ovdje dobijamo očekivan rezultat. Struja kroz otpornik R1 je 0,00225 ampera, odnosno 2,25 mA, a isto je i kroz otpornik R2. U skladu sa pričom iz epizoda u vezi sa paralelnom vezom otpornika, primijetimo da je i ovdje struja kroz naponski izvor negativna, ali po apsolutnoj vrijednosti jednaka je strujama, odnosno struji koja teče kroz oba otpornika, što nam još jednom dokazuje da kroz ovo električno kolo teče samo jedna struja. Sad kad smo dokazali da je ovaj rezultat zaista tačan, da je I jednako 2,25 mA, dokazali smo da jedna zajednička ista struja teče kroz oba otpornika. Šta je međutim sa padovima napona na otpornicima R1 i R2? Trebalo bi da su različiti. Lako ćemo izračunati padove napona na svakom od otpornika primjenjujući prosto Ohmov zakon. Pad napona na otporniku R1 jednak je proizvodu R1 i I, dakle 1000 puta 0,00225 je 2,25 V, a pad napona na otporniku R2 izračunava se kao proizvod R2 i I, odnosno vrijednost koja se dobije je 6,75 V. Da važi intuitivna pretpostavka koju smo napravili na početku u skladu sa zakonom održanja energije, možemo da dokažemo tako što ćemo sabrati 2,25 i 6,75 i uvidjeti da to zaista jeste jednako 9.